Cuma benang sih, apa? Alam ni, lepas tu ini sponsor ini tidak ada kita jadi ini tu apa orang tidak lo, lepas ini tu mana pun hal yang ni, cuma cakap, Lasi ini lepas tu indeks kita pada ini hara tu bisa orang dia lo, Miss ZKYF, ini sponsor Akehai, MOLEN TERON. Akehai MOLEN TERON. Rongbarim Prsdent social worker. Alam ikhlas orang ada. Istri orang ada honggai orang cerai pun ciri lo. Lasu orang bercerai pun dia pun. Akhir society yang Prsdent Akehai. Hamun tiba senang pada pun pasti ciri lo. Kosono, Miss ZKYF. Orang itu malah kita domara tu. Alam MOLEN TERON. Alam itu lori lompat ke cerai tu. Mate, abu yang ke cerai tu macam pulau mate hak saya kembang. Tapi alam itu mountain kalau dia koper itu mangsi apa? Kalau dia koper kepada dia pasti ini lo. Alam itu MOLEN TERON. Rongbarim Prsdent mate social worker. Lasi alam peran fisik internasional Rongbarim. Lasi alam peran ini tu hari ini mata katu kau bayar pang, yang dia malam suatu tu petani pangsi apa itu pun, Akehai MOLEN TERON. Thank you so much, Mr. Speaker. Kardom jabra langsung, Jos Muhammad Modi. How is the Jos? Jakong bulan tu, kelang nasi tu, mungkin kita betul betul. Pihak Anjali Singa, nampak kan bagan sabunlah. Ini lagi hati, kafe kasam lagi citan di lasam tangga itu mawet, itu aditan juga langsung kepacan, asal itu ke kempor, itu 30 second, Donald Kagi Youth Festival. Elikum dak Nihang Donsuri. Adom note dak japalang solong kita timpon. Adom kami bangsa kami lelihin dan suri garden pajolo. Laban tu Akim Society ahit ben Miss ZKYF laban Mr. Daladi Mr. ZKYF itu japalang so ladak kepacin tipon napan jadi Akim Society mangka ningat long pencuro lo laban tu neli phana song laso opportunity nanti the Miss ZKYF lo na sponsor dun bha pula so bang neli ta sabu kacik perak su dah tu kita mana akhir neli ke laso level lo ni mata kali kita neli phana akhir neli kamu ni ta fashion na fuke IABC थाना चीनी में हम उसी नली भांसी मिस ZKYF संस्थान ऐसे टाइटल की मेलों स्पॉन्सर तो भाग लगे इसी नली हिंदू भाषा हम कंफर्टेबल संसिद्धो और फिर ता कहीं साको पिसो अलग के नली दिन को अलग ही नहा तक गुम क्योंकि दोनों सिनेली ता ऐसा वाला जोश के तो के तो लंग है लापन नली मता जब लंग से गए निकाल नहीं खप लो दोनों गर्मी फेस्टिवल लंग लांगुन Halo soke lahon pola bara asirja pe okimu la nanchudun job terus dulu hasil kenali dah halo nanti cuma saya nasi dulu halo itu masih ada mana la putu kende acha isi kita cini kena so kalau mana lah
Nelige nelimen ke MOLEN TERON alangni mohatla anchor pisu sanghus tame mangpan polo nelige kokudia so lapen nelige constituency wise langam nelige borjang constituency aso oi bisi kami tak gapalang selongge si bahagat he asal tu nelige cuma pak kono tak nahi dunlonge lapen tu nelige pining we nange tu malam nange cekong dun lah ke nelige thang kali nelige karbi Rongbarim nange tu arjilo ne Nagaland border Dimapur dialog kalau tak nentum Korlenari railway trackari Purna Bazarari ada nentum karbi abong ave pinlo Lahore jama pilthe khotkhotya pilthe lasok matha dampensi nentum karbi arong isithe pan Donsuri sose akarbi arong gesengji laso objective motor nentum Naso agro ngamen ke nentum ji kota karbi Rongbarim pun nasi pining ni asa wele dosi Miss ZKYF aphanang cerapun busala ke karbi Rongbarim Lahore jam amlen pensineli nang dunlo nasi pining ke public meeting da kali da kali posi aphe nang ni tumta pining ke enjoy anu we aphe nang ke ambonglu we bi lasi kadok kare lama le mo aphi jitan mama और फिर सुदामा पर नलंगी एंकर साहब तू इसा मिस ZKYF को मातों के मान दिले को पिया कुर दिले को ना वाला सर कोने पाना आटा कोने को पी को सर कोने अलंगी सिमुना पचिनी पंपो नेली कमें नंचर होंगी को नहीं तो निहांग दंसुरी सर को माँ पंपम चिंगवा ही में ना बेला सो टाइटल लबन को मातों फोन दिले दी हमें चको दी मिस ZKYF लासो के लंगी अभान Niligi pegama kualang le nungat jobe ni sekarang. Apa tu satu lagi? Apa coba lagi. Kau menjo la penang lagi. Thank you. Kasih suruh kau orang fan mau buka tante orang fan. Andi sudah sedang gombal itu. Masih itu ZKYF, Miss ZKYF, yang nasional MOLEN itu lebih online kali yang mau melalui pengatur MOLEN. Berasa itu kita ada senang. Berasa ini tuh support. Berasa ini support. Kalau kamu sih baru mau cerita musik yang ada. Kalau kita cerita ini tuh keting online kali. Aku open kartu kami masih ini akhir society president masih itu begitu. Terima kasih. Bisa apa ada itu dulu mah. Kuaya 2024, Yeka 2023. I don't know please I'm considering live stage want to join the game. Ini tuh jasa mereka ini cara itu sini orang itu lah. Kenapa? Miss ZKYF पे हालांकि तुम दोनों से किचुनी हो, Miss MOLEN TERON, Miss Nihang Titi, Miss Sermanin Terapi katanya, Miss Simon Betty. Halangi tuh nanti tuh macam si pinong ini tuh langsung Miss ZKYF a competition kan dapat kasih mati kontak suri dulu lasi non
TERON at Akehai. Laban kay Ilito Magkailong. Ito sa kuni, medunite ito Henji, medunite ito Haiji. Kasi, Ilito top 18 lang mo ang buwan sa sabi. Ilito, abang buting hanggang dito pahay laban eh. Kasi, dakan first round kan dalog, second round mo, ito inside mo. Bangkit abang dito pasung mo, mga round mo sa kayo dito. Dan kau mencoba untuk menilai produksi. Well, ladies and gentlemen, competition was started with 29 contestants, but now has down up to 19. Sorry, 18 contestants. And from 18, now we are choosing the top 3. So who do you think will be the winner of Miss ZKYF? Kumasa hari ini pun cina gimana? Ini tu malam ini kita pondang hari ini tu apa yang kena tambah kalau hak sudah misalnya, kami kini apa yang ini tu Miss Personality atau Miss Religion tadi masih loh kalau ada cina gimana? Kontestan loh kalau Miss Personality kontestan loh kalau Alright, so ladies and gentlemen. Ini ngasengkan ke arah ni hello Miss Personality anu we kasih palong bahkan dia mau itu Ini sama malah apa yang kita bahas ini gitu. Kalau semua ini pada poin lagi, aku happy. Respond baby. Alam mo hindi mo sa mga iba. Miss Best Personality. Kasi kahit mo na pang figure, 1 million rompi. Donsuri to Richard Islam. Ini ngasengkan Miss Best Personality anu we kasih palong ko nanti Miss Tokoli photo time tha. TERON Photo time में निकाल दे. Now let's go to the best ramp walk. The best ramp walk award goes to Kumala sini mah. Best Ramp. Ada yang jalan depan juga kami kumala sini je. Alright. The best ramp walk goes to contestant number 25. contestant number 25, Nihang Rongbarim. Oh, kar bihiya, bihiya. Meres, jangan tak. And next we have Miss Talent Award. And Miss Talented Award goes to contestant number 10. Langir Sokumumpi. Miss Best Talent
Dan langsung pada menjadi suri itu akan society Prsdent. Akehai Cô năm mà. Thật. I love you. Thật. Thôi. Nào. Là. Thật. Thật. Ba. Bông có xin. Một cô ba đi ra cái. Alam itu lagi promise ini kan sekarang subtitles along each other. Nanti non ini cuma long titles mana subtitles ke ini titles. Sampai ini kan sekarang second runner up. Kamu itu macam mana? Nanti masa tu dah puji jelas lah dah. Jadi tu jadi gimana? Mana second runner up belum lagi? Digo ji. Question kaya. Second runner up goes to contestant number 2. Contestant number 2, Jeremy. Congratulations to Jeremy. And to honor this, I would like to request Ms. Serwan Karampi. Now, who will be the first runners-up? Chidingjima, who will be the first runners-up of this year? We have Donsuri, our Miss ZKYF. Langsung mengenai puji ini curi poin itu. Akehai MOLEN TERON yang masih langsung mengenai poin dan crown kepada ibu curi. Akehai pikiran di pikiran masih crown mengenai poin itu. Kenapa dia Akehai ini? Kira ini divisi payung pom. Don't ready to return the snap. Miss ZKYF 2024, Nihang Donsuri along. Come on, let me hear. So, mana winner ke sini Jima? Alright, so ladies and gentlemen, the winner of Miss ZKYF 2024, Nihang Donsuri goes to contestant number 20. Congratulations for you. And to honor this, I would like to request Mr. MOLEN TERON. And to honor this, I would like to request the former Miss ZKYF, Caroline Kundibi. You Prsdent law. Prsdent law. Yes.
Congratulations to contestant number 22, Rojani Dipi. Rodaning TP! Rodaning TP! Don Maria Tumagi to Regional Sudan. Pinning at Segan, Nihang Donsuri along Akehai. Oh, then, làm đi. Malapit, hindi nang sutong nagkalugaw ay mas na may hindi ka sa parang baderno. Kasi hindi mo na lang so at event bank ng pagbubutin. Alira ng pagbubutin nito man. Lahat sa inyong karong magandang karong ba? Nandiyo, pinigay lamang so at sa tayo ang page. At once ang inyong pinupunin ko, parang bumay kami. Thank you.